The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze kwemukele elihlelweni sive siyathuthuka lokuvusela konguye nokwazi iphumelele wakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sicephu sekucala sekuphakanyiswa kwemicimbi wekuvikela bucala lebo ubanjelwe khona engculwini ngaphansi kwenkundla yasemafutheni esifundzeni sakaManzini lowatiwa ngekuthi Manzini National Crime Prevention Campaign. Kanti-ke lowangenela lo mcimbi kwaba nguye ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Dlamini ahambisana kanye nayo indvuna yelitiko laka Public Works and Transport Chief Ndlaluhlaza Ndwandwe kanye nabo bobabe Mposhifu nalabanye bamfa benkhosi. Asingene ke mbukeli elihlelweni sibone ukuthi wahamba kanjani lo mcimbi. Lomcimbi wangenelwa tindimbane tesivele besichamuka kuto tonke tinkhalo talelive kuto tifundza takuleli lokwafaka ngisho nabobabe Boshifu nebamfa benkhosi lababalelwa emashumini nakubili lokwafaka ekhatsi nesasemphakathi wasengculwini umphanenkosi Mgebiseni kulandzela kutsi lo mcimbi ubanjelwe ngaphansi kwemphakathi wakhe. Emnyakeni lophelile wa 2024 umcimbi walolu hlobo wabanjelwa enkundleni yaseMathanjeni ngaphansi kwesifundza saseshiselweni nakhona wangenelwa nguye umhlonishwa ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini njengendvuna yembutho wembube. Kulandzela kutsi sesingena kuwo umkhosi waKhisimusi hulumende wembube ukukhandzeka kuhle kutsi aphakamise lo mkhankaso njengoba sicubulo salonyaka besithi umbutho wembube ume utsezica ekulweni nalo lonke luhlobo lwebucala kulwa nenkhohlakalo kanye nekuvikela tingoti temgwaco kulamalanga aboKhisimusi. Sivele sawungenela sawuthokotela kakhulu lo mkhankaso kulandzela kutsi kwaba netifundziso letinyenti letahlukahlukene lebetihlelele kona kugwema bona bucala banoma nguliphi luhlobo kuhlukubetana kwebiwa kwemfuyo kanye netintsambo telitfusi copper theft nalokunye. Tikhulumi kulomcimbi tabatinyenti sibili tafaka ekhatsi baka Motor Vehicle Fund MVA belitiko letekulima njengoba kutse bhememe sifo semlomo nemasondvo pheceleti i-foot and mouth benhlangano yetimotolo tekwetfwala sive i-National Road Transport Council benkampane yemaposi kanye neyagezi kuleli labasebentisa tintsambo telitfusi i-copper benhlangano yetemabhizinisi kuleli kanye nabo belibandla laka National Crime Prevention Council leliholwa nguChief Dambuza Lukhele kubala labambalwa. Lenhlangano yaka National Crime Prevention Council yona beyimelelwe ngumnumzane Leonard Dlamini egameni lasihlalo walo Chief Dambuza Lukhele.
Council on Crime Prevention solo siphuma umkhakha ukuthi uqala behle eveni uqala behle emangweni live libe nekuthula live liphile kangcono kunayitolo Hlonishwa Ndvunankhulu angisilo nganani ngekudalwa kodwa ngikhumbula kahle itolo ukuthi bowusuka kaManzini ngetinyawo eshowini uyongena emagedeni eprison uhambe nesingani sakho nje ebusuku ngabo 11 uyofika khona phize ujike ubuyi ingabe namuhla kusengenteka endloko uhambe nesingani sakho lesinthombadana na umduna phela bekuvele nje kuhamba kahle kahle kukhona kuthula bekusahamba kahle bekunene siyafisa kubuyela lapho sifisa kusimpilo ibe khona eMaswatini sifisa ukuthi le live libe i-tourist destination ngekuthi kube nekuthula eMaswati kwathi kwatiwe ukuthi kunekuthula kangwane kunekuthula eMaswatini Hlonishwa Ndvunankhulu siyafisa ukuthi singeMaswati sibe ngilaba hlahlamelisile ukuthi kusebenza kwethu kube kangcono kakhulu live libe nekuthula bekunene live libe nenhlala kahle live liqhubeka phambili Ngakulolunye luhlangothi Inspector Welcome Dlamini longu Crime Prevention Officer embuthweni wembube naye uncusa sona sive ukuthi sikugweme kuniketa abantu ukuthi bashayele timoto kulamalanga abokhisimusi labangenato timvume tekushayela umtimanze uthi lokho kungabanga tingoti emigwaqweni kuba ne-excitement lenkulu nakutawuphela umnyaka ukhanze ukuthi thine batali bantu bethu siyabayekela nje sinoma kanjani kulesinye isikhathi sibanike netimotolo kanti basete tincwadi tekushayela ngake ngacishe ngaboshwa kulomnye umnyaka nami ngakangeni emaphoyiseni kepha nje uNkulunkulu wangisita ngoba ngaba nanembeza landzena indaba ukuthi singabashayelisi bantwana bete i-driver's license ngoba silahlekelwa imphefumulo alibonge ligama lenkosi bengiveta lokho nje ukuthi singabaniki bantu labangema unlicensed drivers bashayele timoto noma ke labangakatholi i-driver's license bashayele timoto batasendlulisela imphefumulo kuhambe nabantu lababalulekile eveni Umnumzane Sabelo Dlamini welibandla laka National Road Transport Council lebeyatiwa ngelaskatha itolo abeka yona inkhulumo yakhe egameni lelibandla lelibuke kuthwala sive waveta ukuthi sekunyenti labakwetamile bayinhlangano ekutheni kugwemeke tona tingoti emigwaqweni Umlangeni ubonga nabo banikati betimotolo letethwala sive ukuthi bayatikhandla ekutheni bathenge timoto letiphilile lathi lokho kwenta ukuthi sive sengwenyama sihlale siphephile emigwaqweni Bekunene sijabula kakhulu kumenywa la si transport lesithatha thina ukuthi lo mcimbi lo ungathi lo mcimbi lo ngithi lesebenzisa umgwaqo kakhulu I-transport ke bekunene isukumile kusukuma kwethu sabhala lohla lwethu lokuthi sifuna kusebenza kanjani siye embili sibengeke mahladlandlela ekwenteni letekuphepha lonyaka sihambile sasukumisa iNovember month lesithi akube inyanga lesisila ka public transport kube bede umuntu lolimalayo sine ma roadblocks lonke lelive sine ma counterparts ethu ase South Africa lamanye besingala elibonjeni sine ma counterparts ase Mozambique solo bekunene sibuka ukuthi sive singaphepha kanjani besihlangene ke nabo labantu la sibanika letimoto esithi ngema car dealers kubuka ukuthi letimoto tiservice kahle yini tendani vele uthini wena mnikati wale moto nemabhanga bekhona nabo insurance sente I dialogue kubukusana ukuthi
sive singaphepha kanjani. Mlangeni unxusa sona Sive Sengwenyama ukuthi sikusebenzise kahle umgwaqo sisahamba kuwo kugwemeke kona kwanza kwetingoti. Umlangeni uthi bona balibandla lelibuketi imotolo letethwala Sive basemkhankasweni walonyaka ekutheni Sive sikhuteke ukuthi sishiye timoto taso emakhaya sigibele leto letethwala Sive kude kuthi kwehle linani letimoto emigwaqweni lathi waNkosi kuyimetamo yekulwa nekubangeka kwetingoti. Sinxusa ke Sive ukuthi sicela nehle timotweni 10 because sesikhanza ukuthi ipublic transport ifika imoto lencane iyokudala ingoti naye lona wekunene uvika ikhumbi uyodala ingoti seke sibuke ukuthi ingabe lesive singaphepha kanjani. Sinato ke inhlelo dokufundisa labafana bethu lo sikhuluma nje sinehlelo loluthi asesibavotele labo driver lukhona nje liyasebenza nyalo kube labantu besinesikhathi besingaliveta la nivote live nilibone ukuthi nang drive uyavotelwa la senta ukuthi asekube ne-encouragements lekhona side sidathi masiqeda le voting sibuye ke sibe nema-awards transport awards ngicaba setha ba-ala kubomathi lapho khona sitawubuya seke si-award naba abantu abasilasha sakhula bekunene laba bebasilasha safunza ngeke noko umuntu uyadibuta ukuthi lamanye amabhasi ashona phi bhasi lamanye akhona. Ngakulo kunye umlangeni unxusa bona besifazane ukuthi batimbandzakanye nemsebenzi wekushayela timotolo letethwala Sive njengoba kwenteka kulamanye emave abomakhelwane lapho athi umlangeni besifazane uyabakhanza abashayela emaloli kanye nato timoto letethwala Sive ngaphandle kwenkinga. Sibuka ke lokuthi i-transport seke sishintshe bekunene ibe ngilokunye kunaloku bengiko lokhu Sive nje lesinakile sekukhona lokhona ngibonge abanikati betimoto labathenga timoto letinhle. You go to the other countries sisahamba embili ngetimoto letiphilile netimoto letisha ngicela sibashayele etandla labantu labo bekunene. Ngiphinze ngibonge abo driver labavuka ekseni kude nje la kuthiwa akahambi kuphi na kuphi and labo bantu bayatikhandla bavuka ekseni litululina balanze timotolo letinyenza ukuthi yashelela nje but bayazama ukuthi Sive sifike emsebentini umnotho uhambe ungemi. Wathi ikhumbi iloli ibhansi ishayelwa ngumuntu omduna sicela bonke bosisi labakhona la labanema license bake bede sitakwenda luhla sibuka ukuthi mhlambe ingoti banganciphisa ngoba bayahelwa bona siphinze labo sisi sibapholishe sibanika a short distance akhona emaloli asewabo South Africa nje mahoze ntrasha labo sisi banenge bosisi abangasebenzi lamakhaya nalo welithuba bekunenele sithi sidalifaka lo lutho asimemetele bete labo sesilabahlele emakhaya bete bomakoti batoshayela letimoto lokho kutawuvika netinhlambe likhona emarenkini lesicabanga ukuthi le gender balancing siyibuka ukuthi ingafike isothe letinengi tinkinga letikhona. Lilunga lePhalamende umhlonishwa Sabelo Nikwe Mthethwa ubonga umhlonishwa Ndvunankulu welive ngekuhlonipha avakashele lenkhundla yakhe lathi waNyambose kungasiko kokucala njengoba uke wavakashela leminye imiphakathi yayo lefaka ekhathi nakabhudla. Uthi nakhatha lokhu lenkhundla yakhe ibhekene nensinza betshase yekweselakala kwemisebenzi ikakhulu kuyo insha. Uthi indzaba yebucala bafacada ibaphethe kabi baSive ngaphansi kwalenkhundla yakhe. Nene kuyinthokozo lenkulu ukuthi lonyaka bekungaba kubonakala ukuthi siba semafutheni bese maphoyisa onke even athi akayogubha umsebenzi lo njengalona lapha ekithi emafutheni. Sibonge namhlonishwa Ndvunankulu ukuthi akaqali kufika la kithi emafutheni inkundla ufike nanyakenye besinaye emafutheni nakabhudla imiphakathi lonyaka sinaye lapha emphakathi wasengculweni solo siba semafutheni kusho ukuthi siba semafutheni siyathandzeka lePhalamende manje nje simoshwa ngunye indzaba yafaqata keja nje indzaba yafaqata solo siyazama kucela ukuthi hayi mayoyo ayehle phela bekunene ngiyacela ke
maswathi lamahle ukuthi njengoba namhla sijabulile silana asiqhubeke sijabule kube bethele uhamba athi sebamgangele ekhaya. Ngikude ke nasendzabeni yebucalo bendeka kakhulu lana indzaba yetinkomo. Inkomo siphelile Mhlonishani Mvunankulu bateba ngala nangala emaphoyisa ayasebenza ngosihamba abambisene nawo amaphoyisa emango. Ngakulolunye luhlangothi umhlonishwa Mthethwa ubonga kakhulu ukubambisana lokukhona emkhatsini wamaphoyisa eMbube nawo eMango ekutheni kuliwe nabo bucala banoma ngubuphi lena emimangeni yabo. Nyambose uthi umsebenzi wemaphoyisa eMango uyabonakala sibili ekulweni nabo bucala. Unxusa hulumende weMbube kuthi phela amane awathi hahla ngembashana yenyanga fana nabogogo nabomkhulu kude bakhuthateke emsebentini wabo. Amaphoyisa eMango nje ngidawacela ukuthi asekuthi nasikhuluma leParliament simane sesibuka ukuthi nabo sibathola okuncane kumane ukuthi hahla njengabogogo. Mhlonishani Mvunankulu kusebenza kwamaphoyisa kugcile kakhulu la kulamaphoyisa eMango. Amaphoyisa eMango ayakhona kwathi ukuthi la lo gangako ula bakhona ukumuthi ndvo bese bamniketa bemthetho emaphoyisa eMbube. Ngidawacelela nje amaphoyisa eMango ukuthi naba ka MVA nangisacela ukuthi abangiqhube ngeParliament bengibathengele over lamaphoyisa eMango. Ngidawucela MVA yangilekelele ukuthi mane angithengele labo over ukuthi lamaphoyisa eMango lato khona kuchubeka kukhulumisana. Bozidlali batobambeka kalula. Kune highway ke lekhona la imigwaqo lephithitelako yalakithi emafutheni enkundla. La maphoyisa eMango azingaka kakhulu ngoba wona ayakhona nekubona tinkomo nathi emgwaqweni lokuhambelana na MVA ukuthi hey jubani ngalapho tinkomo uyatibona yini ukuthiwa kunetinkomo ngala nangala. Ngiyacela ngibambiseni MVA ukuthi lo mafutheni sifuna kumbona qhakaza mafutheni. Asaphetha inkulumo yakhe umhlonishwa Mthethwa uveta ukuthi lenkundla yakhe nayo ihlomule esikhwameni saka RDF lesasungulwa ngemakhosi akuleli kude kuthi sive silwe nabo buphuya. Uthi kufake ekhathi iTLB yenhlangano yakabhudla emandla ethu Bhudla Multipurpose Cooperative Society emakhumbi lamabili enhlangano yabomake basevula amehlo sigulumba senhlangano yasemafutheni impilo lenze Multipurpose Cooperative Society Ndabeni Feedlot kubala leyo lemibalwa. Lokukhulu ke Mhlonishani Mvunankulu siyasebenza nekhanseli yami kakhulu lamafutheni intuthuko siyayiletha manje nje kunye lokuslimatako. Ngiyacela Mhlonishani Mvunankulu njengoba ngihlale ngikhala onke malanga eParliament indzaba yemathayela sangqondo sangibhubhisa ngicedza kungena nje la. So nanyalo bayajabula ngemisebenzi lekuyentako manje bakhala ngemathayela. Mathayela Mhlonishani Mvunankulu imiphakathi lengi4 ngila emphakathi engculwini imphakathi elihlokohla etimbutini phakathi kaKhamato balala bemile lokhu unalutulu nje mina angikhoni kulala nami ngize inkosi yabantu babebani. Umnumzane Schoolboy Simelane lo senior superintendent lophinze abe ngumphathi wemaphoyisa eMbube kulesifundza sakaManzini Manzini Regional Commander ubonga tonke tinhlangano netinkampani letibambise lombutho wemaphoyisa ekulweni nabo bucala velonke lokufaka ekhatsi nalesakhe sakaManzini. Lokusihlanganisile Ndvunankulu la kuhlangana nesive sibuke lapho siqhamuka khona siphindze sibuke lapho siya khona. Sicela kusho lokwekuthi lo msebenzi lo lesihlangene ngawo namuhla uqhamuka ngale kubobabe tikhulu
bobabe tikhulu labende kusilomsebenzi ube ngilongiko kona kunetinkampani njengoba nibona nje kunemagazibo lakhona lamaceleni kwethu ngibona sibambisene nabo kulwa nebucala kusikungetheke bucala kepha akusiko kwami ukuthi bengadalulula ukuthi bucala lobunjani nebucala lobunjani bakhona labafanele labatakusho lokho ngiyawucela lokho ukuthi labatothula tinkulumo baseta ngiyawucela lokho ukuthi kusale kuvela bona lotako njenyalo ngu-National Commissioner of Police lotawusethulela inkulumo lebhekekile namuhla lefanele yena kakhulu umhlonishwa ukuthi kuschedule sakho lesitight kangaka bongathola lithuba lekuthi utohlanganyela nathi sisato unveila sicubulo salomsebenzi lomkhulu wekuphetha kweminyaka la sibuka khona tindzaba temacala siphindze sibuke tingoti temgwaco wende kahle mhlonishwa ikakhulu ngalokuthi silitiko lemaphoyisa sikuye ndvunankulu njengaminister wethu kungumsebenzi wakho wena kunene ukuthi ungeke utococa nesive sala enkundleni yasemafutheni ngetindzaba tebucala tekuphepha kule festive season. Umphathi wemaphoyisa kuleli umnumzane Manoma Vusi Masango ukhuta bendi balokubi ngesandla lesicinile ukuthi bakuyekele. Masango uthe emaphoyisa embube alala benyoni ngalobucala lathi sebundlondlobale ngendlela lesimanga ikakhulu lobo lobufaka ekhathi kuhlukubetana nekubulalana enkhohlakalo nabofacada kugagadlela kucekeza nekubanjwa kwenkunzi kuhlonyiwe kwebiya kwemfuyo nalobunye. Uthi emacala ekuhlukubetana labikwe eveni abalelwa ku-6,000 bese kuthi ekubulalana kwebantfu labathandzanako wona abalelwa ku-72 labikiwe. Uthi bucala eminyakeni lophelile bebuku-16% nakuthanyiswa lona losetulu. Unxusa sona sive sengwenyama ukuthi sibugweme bucala banoma nguliphi buhlobo. Sikubonile mhlonishwa eminyakeni lophelile besinawe lendansi emathanjeni kaba beshifu umntwana enkosi igasa wangwane lapho nakhona ufike waphakamisa sicubulo sethu lesasebenzela kuso nalamhlanje besolo sisebenzela kuso and bantu bakulenzawo siyababongela ukuthi lamuhla batoyalwa ngumhlonishwa netindzaba tekulwa nebucala kule festive season. Bucala buyachubeka ukuba linyeva etimpilweni tethu etimpilweni temaswati ikakhulu kulendzawo lesikuye enkundleni yasemafutheni tikhulumi leti khulume ngembili lokunyenti setikushila ikakhulu kwebiwa kwemfuyo siyasebenta siyababamba labo lebebi imfuyo kepha akumi sifuna kusho lokho ukuthi kuko konke ukuganga lokukhona noma lo muntu ngabe akasiye wala indzaweni ukhona umuntu wasenzaweni lamsidako singeteke thina singemaphoyisa sisheshe smart ukuthi ngibani kepha nini enisive sala indzaweni ngini lekufanele ukuthi niside ngoba kugula nangabe kushothi kusekhaya kulukhuni kukukhipha singakakubona so ke i-threat lenjengalena singayincoba ngokuthi kube khona kubambisana lo njengaloku lesikhuluma ngabo lamuhla sisebende ngekutimisela siyasho sithi labo lebenda lobo bucala lobo awu kude imphunga yelihlathi kepha nje sithembe sona sive ukuthi
sitasisita ukuthi baboshwe bonke labo lebenda lelo cala. Hlonishwa ukuthi ema Honda Fit sekabange dimoto tekuthwala inyama ikakhulu ebusuku. Sibabophile labanyendi ba transporta inyama ukhanza ukuthi debiwa khona la endzaweni. Letinye taletingomo debiwa kulamanye ama regions. Kepha bafike baboshwe ikakhulu endzaweni yasemafutheni. Siyambonga Manzini, siyasibonga siteshi sasemafutheni ukuthi bakhonile kubabopha labanyendi nalabasuka kuletinye nje tindzawo. Kepha umbuto lomkhulu uthi letimoto tisuke tiya kuphi nalenyama. Tisuke tiya kuphi nalenyama ekwebiwa. Imfuyo kulamalanga ikhishwe tibayeni. Uzubona ukuthi awu tigebengu tiyadzelela impela. Atihambi nje nakakhulu. Khona la iceleni kwasekhaya ukhanze imswane ekuseni. Ukhanze ukuthi tingomo setibulewe. Lokuthi nesingemaphoyisa kusinika lulaka lokusebenta. Uze sinqobe ebucala kufuna sibe nelulaka. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka lesibe kusicephu sekucala sicephu sesibili sitawulandzela emavikini lalandzelako bobukela sive siyathuthuka kuso sibuko semaswati eSwatini TV lokuvalelisako nguye nokwazi Iphumelele wakwaDlamini usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.